Pozdrav svima! U današnjem klipu ćemo predstaviti jednu dobru stvar. Za sve nas koji smo ljubitelji EDC-a i koji uvek nosimo neke sitnice sa nama, kada se vratimo kući imamo problem gdje te stvari da odložemo. Obično odlažemo na par mjesta i kad su nam potrebne ne možemo da nađemo. Tako da se neko dosjetio da to sve objedinimo i držimo na jednom mjestu. Dobio sam danas, tačnije danas mi je stigao mi jedan drveni kućni organizator za sitnice. Pa ćemo sad prikazati malo detaljnije i govoriti o njemu. Evo ovako možete vidjeti kako to izgleda. Znači, ovo je jedan od modela koji su u prodaji i koji mi je stigao da prikažem vama. Znači, vi možete vidjeti ovdje par mjesta za sitnice koje nosimo sa nama. Znači, u gornjem delu ima prostora da se stavi telefon ili recimo isto može se stavi novčanik ili nešto drugo. Verovatno može tablet, nisam probao. Sa strane isto jedan deo. Gornji deo sa rupama za hemijske, znači punjač. Ovi dijelovi ovdje su spušteni tako da bukvalno samo svučete rukom ako je na nekoj većoj visini. Tako da to je to. Sad malo da kažemo par stvari. Postoji par oblika, znači sa ovim udubljenjima različitih od ovog. Ljudi rade po crtežu isto, znači vašem. Ovo je znači drvo bukva sa orahovim bajcom. Zaštićeno je sa voskom i lanenim uljem. Prelepo izgleda. Sad ću vam malo pokazati iz blizine. Evo kao što možete vidjeti, prelepo odrađeno. Evo druga strana. Stvarno znači odaje utisak kvalitetno odrađenog komada drveta sa izuzetnom završnom obradom. Znači nigde tu nema nekih, da kažemo, nedostataka, oble ivice sa svih strana, nigde pukotina. Tako da sad ću vam pokazati šta sam dobio još uz to. Znači dobio sam ovako ovo. Nisam siguran, mislim da je ovo i verovatno taj vosak za održavanje ovog drveta sa ovim malim okruglim za brisanje. Znači i da bi se, znači umoči se vosak i blagim pokretima se nanosi gdje je spao i gdje želite malo da ga osvežite. Fenomenalna stvarčica, kao što sam rekao, da se objedini sve ono što nosimo svaki dan sa nama kao jedna celina, kao što ste vidjeli malo pre. Bukvalno popakujete sve na jedno mjesto i znači kada vam je potrebno, sve je tu na dohvat ruke, uzimate i stavljate i nosite sa vama. Sad ću vam prikazati ovdje gdje možete da naručite i da pogledate šta ljudi imaju i šta rade. Neću dužiti, znači puno da vas davim, ali je ovo idealna stvar i želeo sam da podelim nešto dobro sa vama. Znači ovdje se možete preko Facebooka, Instagrama, mailom ili jednostavno telefonom čuti sa ljudima i naručiti sebi ovako nešto. Naravno ko to želi da ima, ali moja iskrena preporuka, ja sam se oduševio kad sam vidio ovako nešto i znači plus za ljude koji su se sjetili da ovako nešto rade kod nas. To bi bilo to.
Ja vas još jednom pozdravljam sve, pa se gledamo u narednom klipu.